Abang Kocik. Surprise! Heboh. Hihi. Kayak kids loh, gemes. Halo, dari siapa itu? Mami tuanya lagi nyetrika, gengs. Rajinnya. Mana? Oh, lagi ada acara barbeque. Kidos mana Kidos? Loh, jadi kamu sendirian di rumah? Iya, itu rumah yang di seberang itu ya? Oh, dari apa? Dari kompleks kayaknya kumpul-kumpul ya. Loh, mereka udah lama perginya. Terus rencananya Miki mau ke situ juga apa enggak? Ke acara itu? Oh, walah. Aku mau nelpon Kidos besok pagi kali ya. Oh. Iya ya. Loh, tapi kok lagi di sirkus? Jam berapa kelarnya? Jangan bangun. Gemes nanya. Abang Louis, Abang Kocik. Hai. Ini baby. Guten Nacht. Bang Kocik. Euch auch. Bis morgen. Ja, habe ich Videos gesehen. Wie immer. Dadah, ini dadah baby.
Dah, bis morgen. Ciao. Oh, iya. Ternyata di kompleks kami ada acara, gengs, acara barbecue gitu. Jadi abang sama si mami tua sama kiddos lagi acara barbekyuan. Lumayan, makan gratis, minum bir gratis. Panas. Siapa nih? Mama Gojek. Sayang dong babynya. Sayang. Sayang. Sayang baby. Schräg. Ja, Und du bist da Bescheid, weißt du, stehst halt spannend. Manchmal, wenn du daheim einen Geiger ziehst, das ist auch schon spannend. Das ist halt die erste Dings, du kannst. Horas. Ja, genau, sobald leichte Werte sind, schlägt es. Ja, ich weiß. Was? Danke, tschüss. Alles, oder? Mein Handy, Ladegerät. Achtung, Kocik. Ja, komm, geh mal. Achtung, Türe. Ja, wirklich alles, ne? Cium. Gimana cium? Gak bisa. Kom. Yuk. Ih, pulang. Let's go home. Gemas ya? Anissa. Langsam, pelan-pelan. Kamu laju banget. Ab 1. Na, 0. Na, Junge. Hai baby. Hai. Kita pulang. Udah? Tschüss. Tapi parah. Sih. Sini.
Aduh, abang Kocik nih super. Tuh babynya. Tuh. Happy. Iya, baby sits. Baby, tahu aja mau pulang. Anteng banget dianya. Hey. Baby. Bettings habe ich runtergezogen und gewaschen. Udah sampai. Ayo mikir-mikir. Aduh, kaget. Udah sampai, baby. Home sweet home. Ja. Oh, tisunya mama jatuh. Baby. Hallo kleine Maus. Hehe, ada kejutan. Hihi. Tradisi khas ini nih tuh, lihat. Tondi mami tua. Oh my god. Tondi mami tua. Astaga nak, mukanya kok batak kali. Mukanya kok marsui-sui kali nak. Astaga. Tondi mami tua. Welcome home, mother of God. Aduh. Astaga nak. Di atas meja ya menu siang ini. This is the menu. Menu of the day. Baby Yumi. Menu of the day baby Yumi. Katanya dikasih gula bukan sih ke mulutnya kalau masuk rumah? Biar segala yang manis-manis datang menyambut. Masih kecil udah digulain. Baby. Duduk pelan-pelan. Oh baby. Sudah cuci tangan nak, cuci tangan tadi dulu. dari luar cuci tangan dulu. Ayo nak, cuci tangan nak. Mami tuh udah cuci tangan tadi. Sini buka. Home sweet home, ini kenapa babynya taruh di meja nih? Menu of the day, baby Yumi. Sudah cuci tangannya nak, cuci dulu. Lap. Kering dulu lap nak. Halo Zoe. Hai baby, Dudu. Yumi. Ya, ada mami tua di sini nak. Itu hidung kok opung doli banget ya, mukanya. Hey, duk. Gimana sih ini rame banget pikirnya. Hidung opung doli. Kayaknya jidat sama ininya opanya ini ya. Perpaduan ya, iya nak. Dulu cantiknya. Surprise Heboh. for Mami. Akhirnya makan sushi. Ya ampun. Taruh kulkas dulu kali ya sayang. Hi. Sampai di rumah Inong. Sammy, Louis, Zoe. Oh.
Chat. Basta, deixa. Nein, das dauert nicht. So. Mali. Finish. Bye.